Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMDC ke Motion Road Constituency ubah Australia Rashir ulak random hayin darbar jong ke khasi hus atan masa Street Council namar kajing wara jong executive member ubah Deiru UMDC ke Mokerwat Constituency ubah pin Kraubok Harjarin dak baong ba unu dukhat jong hayin darbar umla bandra palat lightly kijing keli bandram UMDC ke Motion Road lepen phanya dak baong bagani gade ke kamram jong chairman ban pinya ke darbar bat kamde ke kamram jong UMDC ni ke executive committee Pelakran dom dah bohong, buat jumlin mengontrol dau MDC, new EM, udan ucaman, bat IHU benlek yang badan kam. UEM ubah penkerau pok harja ren, ula yang biang ban pensyai, bakadan kekendon ba unu dukhat jenging darbar, ula berwan rai ke point of order. Hendrih lokan ni UMDC ka soara ba cita stabil khan, ula ang ba hoot, unu dukhat udan ya ka hok ban rai ke point of order, lada uju dukhat ukeli pelat ya ka laisin, hendrih mentau nong keli, umpat dap laisin, hendrih lawan rai ke point of order, kum tau la kerpat u chairman, ba unweng no ikini ke point of order, belawan rai dau EM. Penyai kusung kenal badan gorong. Hendrih pun akarul ka ain da executive member. Te atau kadan hok bawan. Pen kata ain kata. Usangman de ban pen kata la ude ban keren ukrensi. Kata gede git nabu hundan mensua. Tengah orang ban control do executive committee. Kalau boleh lo bagi git sangan gede. Tetang kata ngakwa man. Panjing saya nak ni begini. Wajib melin ba control da MDC ni uia. Ni don ucaman ni don belum. Tak kata aku dah situ. Syukur pada konsul benar ini kalau kalau wengi kerana lambat maksud ki kumki number nuru dukhat juga ye katung karun kawasau way juga ye disirul nuru member dan yang hok pada poin pada dalam snow pakai nama mata tak ada discussion nuru berkobi nuru member Pratika ayat ini sebagai question maksud nanti yang panggilan. Oh, nanti dengar kuat. Kedua dia ada cuci siaran. Kata orang politically umpat kalah. Dia kata lain ini. Kamu today itu kamu menunggu member race atau yang ada. Nada ulah pelat. Dia lain tadi. Menunggu member kan yang apa? Kan yang apa? Tapi abang empat dia kata kalau itu ni beli dan kamu mendari saya kata poin apa ada dan kedua dia kata dulu beli yang seru sikit berulang berapa ini kalau nak ada dia nampak kan suplemen yang ini kita beli kepada tadi dong member dan pemain. Ayok semua apa pulih kan les di location BD di Gatul Market. Kadang kau ikan senang masuk kembali di Asia di untuk pelun village. Supaya bisa kita yang ada hati juga village kita nak